ndi chisedza timu ya Sundowns yo dzhena nga formation ya 4-5-1 ine iko vhe Brand Leon ayethe vha ḓo mona Cells over behind striker vha ḓo mona Jordan Adams na Msuwana Mukwena vha deep defending ro kubona Mukwena ene hako tenda usendela tsina D-line Msuwana Jordan Adams hako tenda usendela tsina D-line zwasia zwikwambori hanga wani support ine right divori ya waiwana Brand Leon kha team ya Sundowns zwi ḓo konḓela team ya Sundowns uri I wane tshikoro tsha musi yo to create tshikhala kana ho to vha no luka bola nga nḓila ine ra zwiambisa ngayo ri ila bola yo lukiwa ya zwi ḓo konḓa nga maanḓa uri Brand Leon vha mufhe bola mulenzheni yo lukiwaho ngori bola dzoṱhe dze vha khou dzi wana Brand Leon vha sedza dziṅwe dzone a khou bola uri ai threpe ngo to thoma a khou fhiwa bola dzine ndi madumdumu ndi bola dzine a rele phanḓa ene muṋe ri nga to mukoḓa Brand Leon ngo vha na pace ngo tenda uri ene u tou vha natural born striker ndandi khou kona u vhona a tshi khou kona u fha defender ya team ya Esperance thaidzo ngori ndandi khou muvhona a tshi khou ya kha left a tshi kha right a tshi khou dzhena na vhukati hoṱhe hune bola ya vha I khou wa hone a tshi make sure uri a ndi ḓiwane ndi khou ya hone arali vha sedza na goal ya kora team ya Sundowns ndi impact itiwaho nga Msuwana Brand Leon ye a zwi vhona zwori goalkeeper mulenzheni ha gudu nda engedza pace yanga ndi tshi ya fhaḽa hu nga itea zwinzhi then goalkeeper naye a mbo ḓi raha muthu vha wada penala ndi penala.